салом тамошобинони азизи шабакаи Баҳористон. Бале боз меҳмони хонадони шумост. Барномаи навбати 201 бо иштироки донаякони тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 128 ноҳияи Фирдавсӣ. Бинандагони азиз, бояд гуфт ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо хеле зираку кунҷкоб ҳастанд ва ҳар яки онҳо бетоқатона оғози барномаро интизор аст. Пас биёед бо иштирокчиёни барномаи имрӯзаи шинос шуда шарти аввали барномаро оғоз мекунем. Фотима 6 сола аст. Духтараки чақон ва хушчақчақ мебошад. Озодона мехонад, менависад ва ададҳоро ҷамъу тарк карда метавонад. Шуғли дӯстдоштааш расмкашӣ мебошад. Ёсамин, ӯ низ 6 сол дорад. Ёсамин зеҳни тез ва нутқи буроро дорост. Ёсамин низ ҳама ҳарфҳоро мешиносад ва ададҳоро тарҳу ҷамъ карда метавонад. Шуғли дӯстдоштааш гӯш кардани афсона мебошад. Дар машғулиятҳо хеле фаъол аст. Сафия духтараки бо одобу ширин сухан аст. зеҳни тез ва нутқи буро дорад. Дар машғулиятҳо хеле фаъол буда мехоҳад дар оянда муаллима шавад. Шукрия дониши хеле хуб дорад. шеърҳои зиёдеро аз бар кардааст. нутқаш буррост. Шукрия мехоҳад дар оянда духтури кӯдакон шавад. салом бачаҳо. Ассалом. ба барномаи мо хуш омадед. хуб бачаҳо, иш тавре ки ба шумо маълум аст, барномаи 201 аз 3 шарт иборат аст ва дар ҳар шарт ман ба шумо 4 саволӣ пешниҳод мекунам. Шартҳои барнома фаҳмост? Бале. пас биёед шарти аввали барномаро оғоз мекунем. бо диққат бошед, саволи аввалро мехонам. дар рӯзи зодрӯзи хоҳараш Мурод 4 пуфаки сурх ва 3 пуфаки кабудро дам кард. ӯ ҳамагӣ чанд пуфакро дам кард? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат Ёсамин. Мурод ҳамагӣ 7 пуфак дам кард. хуб Ёсамин, шумо гуфтед ки инро аз куҷо пай бурдед? чӣ хел фаҳмидед ки Мурод 7 пуфак дам кардааст? 4 ҷамъи 3 7 мешавад. чӣ хел 4 ҷамъи 3 8 намешавад? Не. хубтар ҳисоб кунед, 8 мешавад ко? 1 2 3 4 1 2 3. яъне 4 ҷамъи 3 чанд мешудааст? 7. яъне ҷавоби дуруст чанд аст? 7. офарин Ёсамин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. модаркалон барои бофтани камзулча 10 баста ришта харид, вале танҳо 7-ашро истифода кард. чанд бастаи ришта боқӣ мон? кане ки ҷавоб медиҳад? хуб, марҳамат Фотима. 3 то ришта зиёдӣ кард. чӣ хел дар аввал 10 то буд ку? шумо аз куҷо фаҳмидед ки 3 то ришта зиёдӣ кард? барое ки 7 то истифода карданд. яъне агар аз 10 7ро гирем чанд мешавад? аз 10 7ро гирифтем 3 риштаст. яъне 3 риштаи дигар боқӣ монд. ҳамин хел не? бале. офарин Фотима, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб бачаҳо, бо диққат бошед. саволи сеюми шарти аввали барномаро мехонам. савол чунин аст. 5 шакли геометриро номбар кунед. кане ки номбар мекунад? марҳамат Сафия. 3 кунҷа 4 кунҷа доираша 24 кунҷа барост кунҷа. офарин Сафия, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. барои оро додани зочааш Амина 4 дона ангуштарин, 2 дона дастпона ва 1 дона гарданбанд сохт. вай ҳамагӣ чанд дона ороишот сохт? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат Ёсамин. амина ҳамагӣ 7 та оришот сохт. вай чиҳо сохта буд? кане номбар кунед? он аввал 4 та ангуштарин сохт, 2 та дастмона сохт, бо 1 та гарданбанд сохт. ҳамашонро ҷамъ кунед 7 мешавад. яъне Амина ҳамагӣ барои зочааш чанд ороишот сохта будааст? 7. ҷавоби дуруст чанд аст? 7. офарин Ёсамин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо шарти аввали барнома низ ба анҷом мерасад. биёед хоҳӣ ба дастовардаи иштирокчиёнро дар шарти аввали барнома ҳисоб карда мегузарем ба шарти дуюми барнома.
штаври пайбурдед шарти аввали барнома хеле ҷолиб буд ва ягон иштирокчи ғолибиятро аз даст додан намехост. дар яке мехост аввалин шуда даст бардорад ва соҳиби хол гардад. дар натиҷа дар шарти аввали барнома фотима ва сафия як холи ёсамин бошад ду холро соҳиб шуд. моро дар пеш ду шарти дигар интизор аст. биёед якҷо тамошо мекунем. خب بچه ها یادآور می شوم که سوال های شرطی دومی برنامه دایر به فیلم های تصویری ترتیب داده شدند. پس با دقت باشید سوال اول رو می خونم. قهرمان کدام فیلم تصویری پسرک است که در جنگل در میان حیوان های وحشی کلان شده است؟ این کدام فیلم تصویری است؟ کن کی جواب می دهد؟ مرحمت شکریه. این ملتفیلم ماوگلی می باشد. ماوگلی در جنگل کلان شده است و خیز کلان کرده است. خب شکریه. شما می گفتید که نامی همون خیز چی بود؟ نامی بخیز بالو می باشد. بالو چی رو دوست می داشت؟ خوردنی چی رو باید دوست می داشت؟ بالو اصل دوست می داشت. آفرین شکریه. جواب شما کاملا درست است. خب بچه ها با دقت باشید سوال دوم رو بخونم. در افسانه هفت دختران برای چی برادران قهر کرده از خانه برآمده رفتند؟ کسی که جواب میدهد؟ مرحمت صفیه. برادران میخواستن که خواهر داشته باشن. بله با اون گفتن که شما خواهر نه دختر داشتین. آنها فریب دادن. آنها باور کردن قهر کردن رفته. و بعد در آخر برادران میفهمن که خواهردار شدن؟ بله آنها میفهمن. آنها را خواهرشون مییابد. آفرین صفیه. جواب شما کاملا درست است. بینندگان عزیز شما نیز بی‌طرف نباشید چون که با جواب دادن هر یک سوال سویه دانش خود را وسیع می‌گرداند. خوب میگذاریم به سوال دیگر با دقت باشید. در کدام فیلم تصویری همه قهرمان ها گرد شکل هستند؟ کسی که جواب میدهد؟ مرحمت فاطمه. این فیلم اسم شرک می باشد. خب فاطمه شما میتوانید از بین قهرمان های اساسی این مولتفیلم یگان تاش رو نامبر کنید؟ یوژک و کروش. یوژک چی حیوان بود؟ وایخور پوش هست. کروش چی؟ کروش خرگوش هست. آفرین فاطمه. جواب شما کاملا درست است. خوب بچه‌ها سوال چهارم شرط دومی برنامه چنین است که برای ما شعر قرائت میکند. همه شعر میدونید؟ بله. پس بیاید از یک سر من از شما میپرسم. بیاید از فاطمه آغاز میکنیم. مرحمت فاطمه. این زمین و این چمن، این حیات و این وطن باشد با جان برابر چون میراث خلق من از بابا و از پدر آمد به ما این کشور به ما عزیز است مانند روی مادر هر کس دارد ناموس کشورش را دارد دوست ما به کشور پیوند مانند ناخن و پوست. آفرین فاطمه. مرحمت یاسمین. У меня есть семья, мама, папа, брат и я. Лучше всех мы живем, песни громко поем. Никому не разрешу обижать мою семью. Пусть живет семья, мама, папа, брат и я. آفرین یاسمین. مرحمت صفیه. Душанбе столица наша, всех столиц на свете краша. Город чудный, город славный, для меня он самый главный. Я родился в Душанбе, и он очень дорог мне. آفرین صفیه. مرحمت شکریه. Садик нужно мне ходить, чтобы в школе лучшим быть. Здесь научат рисовать, буквы первые писать, смастерить поделку, мишку или белку, выполнять зарядку, жить пора порядку. Стану всех умнее вас и пойду я первый в класс. آفرین شکریه. بینندگان عزیز داره که شما پی بردید به این سوال هر چیزی ما جوابی درست دادند پس به هر یکی آنها یک خلی داده می شود و در همین جور شرطی دومی برنامه نیز به انجام می رسد. بیاید خواه به دستاورده اشتراکچیان را در شرطی دومی برنامه حساب کردم میگذاریم بر شرطی سومی برنامه. саволҳои шарти дуюми барнома доир ба афсона ва филмҳои тасвирӣ тартиб дода шуда буданд. дар ин шарт низ иштирокчиён ғолибиятро аз даст додан намехостанд.
кӯшиш мекарданд аввалин шуда ба савол ҷавоб гардонанд. Дар натиҷа Ёсамин 1 хол, дигарон бошанд 2 холиро соҳиб шуданд. бо мо бимонед ва натиҷаи шарти сеюмро якҷо тамошо мекунем. хуб бачаҳо, бо диққат бошед, саволи аввали шарти якуми барномаро мехонам. савол чунин аст: бо кадом узви баданамон мо садоро мешунавем? бо кадом узви баданамон атрофро мебинем ва бо кадом узв маззаро мефаҳмем? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, шукрия. мо ба чашмонамон атроф мебинем, бо гӯшҳоямон садоа мешнавем, бо забонамон мазза мечашем. хуб, шукрия, шумо гуфтаед ки мо бо кадом узви баданамон роҳ мегардем? мо бо поҳоямон роҳ мекардем. офарин, шукрия, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. савол чунин аст: фасли баҳор кадом моҳҳоро дар бар мегирад? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Ёсамин. баҳор 3 моҳ дорад: март, апрел, май. хуб, Ёсамин, шумо гуфтед ки дар баҳор бо табиат чӣ рух медиҳад? табиат зинда мешавад, ҳама ҷо сабз мешавад, дарахтон гул мекунад. офарин, Ёсамин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, бо диққат бошед, савол чунин аст: кадом сабзавотро пӯст кунем, аз чашмонамон об меравад? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Сафия. ин сабзавот пиёз мебошад. вақти пиёзро пӯст мекунем, аз чашмонамон об меравад. хуб, Сафия, шумо гуфтед ки ягон бор пиёзро пӯст кардаед? не, ман пиёзро пӯст накардам, вале вақти модарам пӯст мекунад, агар ман дар пешашон бошам, чашмонамон месӯзад. офарин, Сафия, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, бачаҳо, бо диққат бошед, саволи 4 шарти сеюми барномаро мехонам. савол чунин аст: ҳайвонҳоро ба чанд гурӯҳ ҷудо мекунанд? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Фотима. ҳайвонҳоро ба 2 гурӯҳ ҷудо мекунанд. кадомҳоянд? ҳайвонони ваҳшӣ ва хонагӣ. хуб, Фотима, шумо гуфтед ки ба ҳайвонҳои ваҳшӣ кадом ҳайвонҳо дохил мешаванд? шер, хирс, паланг. инҳо ҳайвонони ваҳшиянд. онҳо дар ҷангал зиндагӣ мекунанд. ҳайвонҳои хонагӣ бошад? кадомҳоянд? гурба, саг, гов, буз, гӯспанд. инҳо ҳайвонони хонагиянд. ҳайвонҳои хонагӣ дар куҷо зиндагӣ мекунанд? онҳо ҳам дар ҷангал зиндагӣ мекунанд? онҳо дар хона зиндагӣ мекунанд. дар пеши одамон ҳамин хел не? бале. офарин, Фотима, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо шарти сеюми барнома низ ба анҷом мерасад. биёед хоҳӣ ба дастовардаи иштирокчиёнро дар ҷамъ ҳисоб карда ғолибро муайян мекунем. дар шарти сеюми барнома низ ҳар як иштирокчӣ пешдастиро аз даст додан намехост. чун ин шарти охирини барнома аст, кӯшиш менамуданд холҳои бештарро ба даст оранд. дар натиҷа ҳама иштирокчиён тавонистанд 1 холиро ба даст оранд. ҳамин тариқ баъд аз ба анҷом расидани 3 шарти барнома, Фотима, Ёсамин ва Сафия холҳои баробарро ба даст оварданд. барои муайян кардани ғолиб ба онҳо саволи иловагӣ дода мешавад. бинандагони азиз, дар ки шумо пай бурдед, Фотима, Сафия ва Ёсамин холҳои яхела доранд. пас барои муайян кардани ғолиб ман ба онҳо саволи иловагӣ метиҳам. хуб, Фотима, Ёсамин, Сафия, бо диққат бошед, саволро мехонам. касе аввалин шуда даст мебардорад ва ҷавоби дуруст мегардонад, ғолиби барномаи имрӯза мешавад. савол чунин аст: қаҳрамонони Тоҷикистонро номбар кунед. кане ки ҷавоб медиҳад? бинандагони азиз, дар ки дидем, Ёсамин аввалин шуда даст бардошт. пас биёед ҷавоби саволро аз ӯ мешунавем. марҳамат, Ёсамин. садриддин Алӣ, эмомалӣ Раҳмон, бобоҷон Гафуров, мирзо Турсумзода, шириншоҳ Шотимур, Нусратулло Махсум. офарин, Ёсамин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. чӣ тавре пай бурдед ба саволи иловагӣ? Ёсамин аввалин шуда даст бардошт ва ҷавоби дурустро пешниҳод намуд. аз ин бармеояд ки ғолиби барномаи имрӯзаи мо Ёсамин мебошад. Ёсамин, ғолибият муборак.
بله بینندگان عزیز، تری که شما پای بردید خالی بی برنامه امروزی ما یاسمین گشتند، پس باید با خاطر یاسمین یک قرصک میزنیم. آفرین یاسمین. بینندگان عزیز، در همین جا برنامه نوبتی دو یک به انجام میرسد. یادآور میشویم که اشتراکچیان برنامه امروزی ما بودند تربیت گیرندگان کودکستانی رقم 128 ناحیه فردوسی. بینندگان عزیز، شما نیز بیشتر خوانید، بیشتر آموزید و دو یک شوید تا برنامه های دیگر در برنامه دو یک. خیر.